Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maicalo hita, regapan siganu pari bata, bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta, martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senaguri atas, terima kasih puji-pujian maisombahkon ur nami kubamu. Bani kanuk diarni layakmu, nadok ipasirsir ham ibagas parguluhan nami. Membahen bui marguguh jana marmalas nyuruh hanami mendalani ari-ari ni kuluh nami. Bani panorang sogoton pimangelek hanami hubamu asimarite hatamu. Patotap ham ur apa pikiran nami. Asi barang aha pesdok pakonon nami si horjahonon nami sa ganjang nyarion. Totap mahanami maronjolan ibagas hatamuin. Marite kuranakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapak nang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion, naboy sisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rikapan sigano pari bata sodarion Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022, aima tersurat bani buku Jeremia, bindu 30 ayat 17, nama katahon sonon. Tongon pasongon kudo hojorgit, anjaha pamalumon kudo ugahmu, nini Jahoba. Halani nadop igoran sidea ho nanyam bukkon, apa Sion naso adong mapar dulihon. Onggado idopak kon hita jana yalami hita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sanggah ibagas naboritan hita, langadong namanise hita, langadong namanukun hita, izin matene lungun ni pangahap. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, totu ijon mabuy idah kita bahasa, naburit natang si bagalan edopak kon hita ibagas parguluhan taon, lang hapeni pitah, parnaburitan para kulaon tumang, tapi naborita natang si parahan aima anggo ibagas situasi ni parguluhan ta sigano pari langadong be nama pardulihon hita, langadong be nama sarihon hita, langadong be nama pardiete hita agi sadape onma na idopak kon bangsa Israel bani panorang ijia sanggah natarbuang ay sidea ihabuangan Babel, langadong be pangarapan bani sidea asiboy sidea maluwah janah mangguluh huluben niya riyon halani borat ni sitaronon ibagas parjabulonan ihabuangan bani panorang ijia. Tapi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nebata lang ongga marnajora janah nebata lang ongga mandole mangidah bangsa niin agepe doma mandole sidea nasa sitong ni natalup si bahenon ni bangsain ase ipabayu sidea pangarapan ni sidea tengir niur ni sidea janah roh hubani nebata por ini pelang sonai ihorjahon bangsain tapi anggo nebata marhitehon nabi Jeremia ipasingat do hubani sidea ibagas situasi ibagas parnaboritan ibagas sitaronon naborat ne dopak kon sidea sangga ibagas habuangan Babel ay nebata marbagah-bagah na parlobi bahasa ia sendiri do napasuangkon hajorgiton ni bangsain. Artinya ay Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Por ini pe bani bangsa Israel bani panorang ijia sengdong bejalan keluar humbani parjabolonan ay tapi anggone bata marjanji pasongon ni do hajor giton ni sidea. Artinya ay pitah ne bata do hasa naboy paswangkon sidea humbani hajor git humbani parnaboritan ni sidea. Anjahan ay bata sendiri do homa naboy pamalungkon ugah ni sidea. Totu bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus
Sonaido humani ibagas parguluhanta si gano pari. Rado si pata gagal usahata, rado si pata jumata pe lang marhasil, janah rado humani naborit marganjang-ganjang martaon-taon lang malum-malum, gabe naborit naborat doay ibagas parguluhanta. Terpuji matuhan bani panorang suguton, maningon do hape ni mangarap kita hubani na bata. Bahasa situasi na borat na ijape hape na do pakonhita ibagas parguluhan taon, na maningon si Jolomonta politik, bahasa na batado hasa, nabuy paswangkon par naboritonta, jana na batado hasa, na margugo laho manambari ugahta. Halani ay maningon do ibagas parguluhan taon, ondos konhita, sagala na boy mambahin horu uhurta, asi iya ma napamalumkon ay. Jana na mangihut bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Rado hape si pata, lambin rogalek ni hita halani situasi, bahkan boy sobuton ta, status ni parguluhan ta dumma bani titik nol. Nebata paingat kon hubata, bahasa porini pesongon bangsa Israel mago status habang saon ni Sidea atape keluarga negaraan ni Sidea, halani gabi jabolon Sidea, bahkan langadong benama perdulihon Sidea, halani nadoptar buang ay Sidea, tapi anggone bata tetap do parduli hubani bangsain. Nasonay mahumani ibagas parguluhan taon. Porini petongon rahalak epes mangidah kita. Ratongon hasoman mandaw humbata. Atap halani hasombuhon pe ay. Atap halani parsolan ni guluhta pe ay. Pakon naligan. Sonay do huma alani usahata. Nadong mamaseda pe ay. Tapi nebata marbagah-bagah. Seng paturuton ni hita. Ibagas situasi na sisonayay lalap, halaniyaha, sirsirdo naibata, mapardulihon hita, jana pabayuhon statusta, rossi pabayuhon parguluhanta, asiboy usehita, gabe pagori na maharga, gabe masyarakat na marnilay, itonga-tonga ni parguluhan sigano pari, halani ay, maningon duhabe ni ihargahon hita, status na baru na domma iberene bata hubata, asi ibagas status na baru ay mahumanihita, maningon pataridah konta, habayuon ni hurta, sonay age pangarapanta, asi ibagas ganupan situasi ni parguluhanta, maningon duhapeni totap kita marpangarapan hubani na bata, nadop pabayuhon, nadop pamalumkon, rossi, nadop paswangkon, hajor giton ni akulata, halani bagi-bagi ni persoalan ni dopak konhita, ibagas guluh tahun sigano pare, halani ay salinari roh mahita hubani ne bata, nataluk paswangkon hajor gitonta, pamalumkon ugahta, sonaido humani, natotap parduli hubata, ibagas ganup situasi ni guluhta. Amen. Martonggo makita. Ajari hamhanami tongtong bapa. Asibani ganup na masa ibagas guluk nami si gano pare. Tetap malambin ididah kanami tongon. Hamdo na boy paswangkon hajor giton bani akula nami. Rosina pamalungkon ugah nami. Atap halanya hape. Naidopakon hanami ibagas guluk nami si gano pare. Ase marhitihon ni hamalumon na humbamu tongon bapa. Gabi sir-sir mo hamahanami. Mamake hamalumon na humbamuin. Ibagas ringgas niuhur. Makorjahon horja nami si gano pari. Tarlubi ibagas na marsya holongan. Bani hasoman nami. Bani ganupan pargulmeton nami si gano pari. Marite Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong nyate ni ne bata bapa. Apa parsauran ni tondo na pasing ma na makasumani na siyam haganupan. Amen. Oras bat taganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus.
Andoar matongon marhitihon ni habayuan ni uhur, habayuan ni pangarapanta, sonay agi habayuan ni gogoh na kumbani ni bata. Lambin ibagas malas niur mahumani ita makorjaon horjat tas sa ganjang niya rin. Salom!